13 नोव्हेंबराक मोपा विमानतळाच्या शिलान्यासाचें उक्तावण जातलें. तशेंच GMR कंपनी वांगडा करार करून 34,68,261 चौखण मीटर जमीन कंपनीक सुपूर्द करतले अशी माहिती मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी दिल्या. फाटल्या कितलेशेच तेंपासावन आज फाल्यां करून लांबणेर पडिल्लो पेडणेंतलो म्हत्वाकांक्षी प्रकल्प खऱ्या अर्थान चालीक लागतलो अशें मुखेलमंत्री पार्सेकर हांणी म्हळां. आर्डेक्स गोवगती पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. Greenfield Airport at Mopa, International Airport at Mopa. ही गजाल फायनलाइज जाली आणि पेडणेंतलो हो महत्वाकांक्षी प्रकल्प मार्गाक खऱ्या अर्थान लागलो. $84,68,261 square meters of land. 84,68,261 square meters of land, which runs into 2,093 acres. Out of which 381 acres has been earmarked for city side development. 381 has been earmarked for city side development. And this city side development is again subdivided into 149 acres for restricted use and 252 acres for unrestricted use. 252 acres to be used for commercial development. इतली जमीन ताब्यात आसा आणि ती आमी एग्रीमेंट करून येता त्या 8 तारखेक ताका सुपूर्द करपाक जाता. ही जमीन साधारण वारखंड, कासारवर्णे, आंबेरे, उगवे, मोपा आणि चांदेल ह्या गावांतली एक्वायर केल्ली जमीन आसा. कासारवर्णे, चांदेल, वारखंड, कासारवर्णे, आंबेरे, हय, उगवे, मोपा आणि चांदेल ह्या गांवची आसा. हो प्रोजेक्ट आमी पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिपीचेर व्हरतात आणि कन्सेशन एग्रीमेंट बिटवीन गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा आणि GMR एअरपोर्ट लिमिटेड हो आमी येता त्या 8 तारखेक साइन करतात. GMR एअरपोर्ट लिमिटेड पहिली फेज जी आसा तेजी has a capacity of 4.5 million annual passengers. 4.5 million म्हणजे 45 लाख. And which will be incrementally increased to 13 million annual passengers by phase 4. Hi. And ultimate capacity ji asa is about 28 million annual passengers. Right. It will have a code 4F runway, 4F, F capital, and which is capable of landing A380 jumbo jet aircraft with unrestricted flight operations. कारण दाबोळी हांगा restrictions असतात न्ही, त्यामुळे unrestricted. It will have a state of art terminal building. So impact, this will have a significant impact
and on the state of Goa, it would increase air traffic, job creation, and boosting overall economic activity of the state.